di dia si Raditya. Oh iya nama-nama Kuati kunang ikang kale. Kamu rasa kedera pengerang rupa Raja Mano. Wala nasirum jilme. Kasulintang terang kaduk-kaduk yang suryo para persekalan yang sahil ng siruparaman swasto paripurno dan kejauhing pangileng-ileng muni weh dekang sosot sapu Sohananing Badaro Adianto kang mengalaning semaking ulun di badan-badan sirih. Soanggi akaji Saraswati adonatanan wewane. Kolaning sirih ngawijelaken konang sastra muang aksaraning aksarul
Iya tuh utama. Paran para tingkah nangis sang yang kawiswara murti doa dia tansah hanugal-nugal kunang tatu carita caritana Ori penelasan si rohang ngawe kunang kurit paran maku murdan yo natanana wane Wanco datu make purwakaning tadwa carita ini caritakan dening sirah manusane samangkana argwa kede Ratu Sangyang Kawiswara Inggih. Nawagang mametang lugro titiang. Ratu sesuonan. Pemekas ratu sane mepewayangan rirki ring luhur kayangan pusah. Kalau ratu Sangyang Kawiswara sane dahar subakten titiang. ledang nunduk
Padukan renggalasan becik puniki ritepengan wenten karya agung iriki purun titiang pacang pada sanggo ngatur ngaya melarapan untuk kita santi Pancadatu Moradana kita Ori sejeroning punang tatuo carita sane pacang aturune ngayang titiang wantah wiyadi punika memurda pancadatu gawe tawasta jagat balik Kumantine mangdo pasti keuning maka wiwitan jagat baline niku temangkin aturune ngayang titiang anggen dasar nada baguming wantah je punika sane anggen maparidabdab kewentenan riki ring jagat Bali kumanti pangsetata ajek langgong jagat riki mangdo jagat Bali kuko kumantine mangdo parasida jagat baline kukuh pagah tur maning setata lajer langgong rawuh kewekas sadurung alan tur inggih ratu sang para pamirada sinareng sami sedurung titiang pacang lan turang mungkah daging-daging tatuwa puniki Swastiastu katur rien nenten jelali wiyakti titiang puniki kadhi mangkin ngerinin ngaturang puja pengastung karo Om Swastiastu Om Awigenemastu Namo Sidam Magiwastu Dumadak dumardik iratu sisweco
licening penuntun ngicening sesuluh utamanyane mapas wejo warna kacarita dawage lawas Inggih Ratu para pengrengo sinareng sami ne mangkin maka pewiwit bantang carita ning ngayang titiang wantah nyerita yang sedawa geduk sanerin ring jawi wantah wiyakti sedaweg punika wenten ida sangsane sampun rumaga putus mekadi linggih ida yang maha resi sane dahat luwih utama marakan dia parab ida sakewanten sedurung titiang purun ngojah kadilinggih ida anake suci dumadak-dumadik titiang tan keneng sot-sot upadrawa wantah jawiyakti ida sane meparap yang maha resi markandia pasramana ida Kaloido yang maha resi ngemargiang swadarmaning kewikonan idone wantah wiyakti iri kering pesraman ido sane kelintang asri pisan ring puja Resido nangun pesraman ring pucak gunung raunge sane kasinanggoh dahating suci sisiana ida Resido mapari dab-dab tur maning sampun jemak kueh pisan ido meduwe sisyo rikalo ido pemargiang swadarmaning kewikonan ulang amalaja kanda sastra Raris para sisian idone dahating kukuh pagoh pisan pacang lungsur pewarah-warah taler melajahin ring sejeroning kando ring sejeroning sastra salah ipun saduh
Oh, sapunika taler Ritat kala para sisianidone mapari tingkah mapari laksana sami kedasere nantuk kasusilan sadu budi kawiyaktiane maka sami gile kagulo maka sami raris para sisianidone sade pekedek pekenyung segalak segilik selunglung sebayan take asapunika kuwentenan para sisianidone Maharesing Markandia inggih ne mangken ngelantur titiangune ngaya ri sejroning paridab-dab ida yang maha resi Markandeya ulang astawa yang kawi Wiyakti kuwentenanida yang maha resi Markandeya dahating kukuh pagah Wiyaktida ritat kala ngarcana ngastiti mineka dilinggih ida yang pramo kawi ngerastiti yang keretan jaga ori sejroning pengastawanidane wanta ngerasti tiang jagate gumanti pangsida kukuh pagah tur maning setata rahayu rikalane dewasa becing sampun mejanten pisan rikat kalau ida ngastiti rika rarisida mangda sida poleh inggihan kadidina utawi pidwasa sane ayu Purnama kapangat sanelwe
Sane kasinangga dewasa sane ayu ingyan punika ritatkala nemonin purnamaning kapadah yang pasupati rare serawung sangkaning ulang pesan ida yang maha resi Markandeya ngastawa minekadi linggih ida yang pramokawi tanpa samodana raris temedun kadi linggih ida yang pasupati resi Markandeya sampun temedun ida sangyang pasupati nyalantara raris ing ajeng ida yang maha resi irika raris ida nyakupang tangan karo ngaturang sembah pangubakti swasti astu Namostuti inggih nawegang titiang ratu sesuonan sangkaning ledang ratu nedonin pasikian titiang pinaga penyembrahman titiang lugreyang titiang aturang penganjali Om Swastiastu sing ratu lurus sembah titiang mularapan antuk manasane ning nirmala nemangkin suryanin makeredo sembah pangubaktian titiang ratu yang pasupati masa bedong inggih diwau puput ide yang maha resi ngaturang sembah nemangkin raris saha degelis raris ide yang pasupati ngruntuhang pawacana sembah keresi nirotampi Auduh dewa resi sane dahating luweh mungguing sembahi dewane subuh katrimo ban manira puput ida mawacana sampun raris puput ide yang pasupati ngruntuhang sapoh pawacana deleng leladone murung
samodana raris jeung tengah teleng lelatan idone promangkeun ngendeh tur maning jema sunaran pisan. Raris semetu tejo petang ritat kalone punika raris saha digelis medal inggian tejo sunar sane mawarna putih. Melecat tegelis awang ring ambar nahirikeun raris mungguing kadi tejone punika melesat raris diambarone tur maning sadejeg ngawang-awang maidarana. Tejo melecat ring purwa sampune tejo punika wonten raris ring ambarone tur maning lantur ngungsi marika raris ngajo kangenang. Nusa dawuh neka sadu jeung ngawang-awang imbarone ngungsi ngajo kangenang tur sane kesaratan wadah jagat nusa dawuh. Hyang Pasupati masabda sampune jagat nusa dawuh kecepolen raris santuk tejo punika ritat kapalo punika raris ida yang Pasupati malih ida ngruntuhang sabda. Nah khajani lautan wiku daging sabdani done uduh dewa resi sane luweh ne jani lautang dewa pacang mapari dap-dap nuang asih gumi tiben tejo ne jani dewa sane titahang manira gumanti paresida dewa pacang ngungsi jagat ane kecepolen tejo. Ditu resi nabada begumi abang kereta di subane dewa paresida
nemuang jagat sane kecepolen tejo lautang idewo ditu maparidabdab gumanti jagat itu pangkerte pang setate pajang nepokenane madan rahayu. Sepuput idama wawas. Anggi lantorang kawi carita Risa sampun pupurida yang mekadi sang yang pasupati ngerentohang pawacana nitah mekadi de sang sane sampun melago suci napiraris malih daging pidap-dap itu sedoaning itu yang pasupati sampun kepuput mopo warah-warah mantuk ring Resi Markandeya rikalaning punika remare sida nyujur mekadi genah linggih lungguh iden ring kesunian tare Rare sang singan reh ning ide yang pasupati sampun ke mutulak mewali maring lungguh idene ngelanturang raris ide yang sana sampun melaga suci Maharsi Markandeya ngerentehang panganika maring sisyan idene makasami Bapeman wisik kawi Nah paman pemekas aja mekejang nesangkaning paswecani de sang yang widewasa ledang dari sida mapasweca mapaica kapening bapa pemekas daging pawise idene paswecan idene katiba kapening bapa apa ngena bedap nu
sedawa Negani lanturang bapo mapiterang kapening paman pada jam kejang maka daging pawisi idone daging pewarah idone kumanti te bapo nabdabang pemekas jagat nusu dawone paman ken hidap paman jani paman Nahadone lantas buku kita raos bapone kaping paman pada raja mekejang. Subuh piterangan bapo. Tur maning ide bapo jani pekeneh pamane pemekas men kengken. Kengken kani keneh paman lautang paman matur kaping bapo. sisian ida gelis mata Riwau sekadi asa punika mekadi desangsane mahmuni ngerentehang pawacana sahen atasang mekadi daging titah daging renteh pawisi ide yang pasupati sahen nyakup karo kalih sane mangkin wiakti maka sisiani dene sami jaga ngaturang nyawis yen resima kingsir Mapi dawuh ti tiang ratu Ratu sang Mahamuni sane sampun meraga suci Wentene sekadia sapunika sane mangkin tial wacana katiba maring padewe kandi tiang Anya kang nyujur makadi genah jagat nu sedawu ni ke bawah sang ratu jaging ngungsi nusa dawa Manutu sekadi rentuh pangandika katiba maring titiang pinaka sisya maka sami ratu Mungeng daging tujuannya sane mangkin tenja wendelian Wantah jumujug mari kanang jagat nu sedawu ni asa punika ratu di tiang sami jagi ngiring Uyakti rasa amayu bagio pisan ti tiang ratu Napi kemalih ti tiang jaga sido ngiringan pemargi rikalaning nabdabang jagan sodawone punika suksemaning idap sane mangkin aturang ti tiang ratu reh di tiang dan sida Mojanten titiang maka sami semaka sisya ni puniki ngiringan dari pemargi ratu jaga nada bang jagat napi kemawin asa kadi asa punika kadi rasa titiang maka sami tenja preside mepasahang waktu ngiring linggih iratu sang Mahamuni nuna saja
Semalih titiang make samine puniki wantah kanto nunas tuntunan nunas pengajah-ngajah mantuk lingi sang sane sampun melaga suci ledangan ratu paswecang titiang pasti ke jaga ngiring separine pidap-dap pemargin palungeuh ratu. Resi Markandia mawas Inggih riwawu sakadiasa punike daging atur sisiani dene semake sami turmaning sampun kapas keyang ngiring separine pidab-dab idene rikalaning jaga nabdabang jagat nusodawo ngelantur aris ide maris agung ngerentehang pangandike paman saja sadya bakti Paman nahadona lantas buku itu atur paman kapening bapo sang kaning tetuyan sumuyup nyen jaga paman marengin anake buku bapo kemo ke jagat nusudawo sinah subo sekalo subaktin pamane kapening bapo adanya nuktug bapa Tuan siping saja liang kena papone buku jani sangkaning paman pemekas aja mekejang sake walo ide bapo lantas kapening paman aja mekejang do mekejang kadrasu nungdo anake buku bapo dikalaning lantas bapo nyujur jagat nusudawon paman nusa dawa seripit gati mohawanang buku akito sayo bapong raos kapening paman boyo sangkaning bapo mungelen baktin paman aja mekejang nah sawireh dingah lantas bapor to jagat nusudawo netong deorat to kelintang tenget nyenorang paman kanggo ang malu ajak demas negani lantas ide bapo buat subaktin paman rikalaning nungcuk lantas pejalan bapone nah kangwang malu ajak domas to marengin nyenanake buko bapo rikalaning bapo nabdabang jakat nusudawo nih paman ngireng bapa nabda bagumi ide bapo kena paman donyan saja paman salah penampi ningehang raos bapone buku akito pangadol lantas masih ngijang dini di pondok bapone nah omontongin saja ide bapo yani marengin bapo nyujur pemekas jagat nusdaul nabdabang jagat itunya saja paman
Raris resi markandia Inggih. Lanturang carita sane mangke uning ngayang titiang. Seduaning ide Maharsi Agung sampun kepuput. Mopo warah-warah marang sisyan ide maka sami. Sane mangke napi malih ingyang pidabdab ide Sang Mahamuni. ngongen Rehning semake sami sampun saigum. Rikalaning punika ide Maharsi Agung Markandeya ngelanturang pemargi kairing oleh sisyan idene sane mekatah domah diri sampun mindap-dabang jaga nyujur jagat nu sedawa. margi rahino dalu Santukan jagat nu sedawa kelintang doh pisan. Ia diastun kalah wengi. Siang taler pasti ke ide sampun ngelanturang pemargi. rawo maring anu sadawa Gole sang punang tato carito tan kaciritiang-titiang riselantang pemargen idene seduaning ide Maharsi Agung Markandeya kairing oleh sisyan idene sampun apa sampun rauh iri ke kabawasang ring jagat nu sedawa. rare tidak ring sitya sami buwo Sang kaning kepadi kedah huyakti pikayon idene gumanti te peresido. Nabdabang jagaan sudawane ya diastun wau rauh iri kering jagaan sudawa. Peremangkin sampun itu ngerentehang pengandika maring sisyan idene semaka sami. lautan Paman pemekas sisyan bapone. Do buin misi mengasau paman. Sawirah jani subahado dini jakan sudawa lanturang paman menggae abas kayu cenik geni di dini alas ya paman. angon paduku Iyan di sesubahan subo sido lantas anak ke buku paman. Ngai ala segalang lantas dini nah lanturang lantas paman to ngwangun ane madan peponokan pedukuhan pemekas ini pangadol lantas tongos macayupan itu paman. Sisyanida ngiring tidak
Inggih. Wentene sakadia sapunika daging renteh titah ida Maharsiaga Markandeya para mangkin semaka sami sumuyub sang rumaga sisya jaga ngiringan daging pikayun idone. Uyakti sebuat pisan semaka sami sisian idone. Rikalaneng menggarapan ngabas kayu cenek gede di kering alase. Kumanti tapang uyakti peresi degelis. Ngwangun pedukuhan. Iriko pemekas ring jakat nusedawo. Kidang ludok Seduaning kebal-bal uyakti kayu cenek gede di kering alase. Wentene makadi beburone kidang liutong peh dewaratu samrak pebelsat mulai. Dewa torin nusa dawa Rehening sekadia sapunika uyakti pidhap-dhap sisyan ida Maharsiaga Markandeya. Tumulai kecingak oleh para wataken yang dewata sane malingi iri kering jagat nusedawa. Kagiat ngasih sia Kadir hasil tong kejut ide yang jabayang di tengah maosang. Rikalane nyingak makadi sisian idone. Manusia ne pemekas saking jagat Jawa. Ngabas alas, ngabas kayu cenek gede itu di jagat nusedawa. Rare sangadak rencang hidup Sang kaning sekadia sapunika kejantanan sane mangkin ngawas sane yang kelintang keberahmantian pisan ide yang dewata. Permangkin resido ngadak pada wadiwan dan makasami para gian setan rencang ini kali Buddha Buddha kalau kali sane atak idesnya makin tayuan lian. Wantah para watakeng bebutane wong samare. Sane wenten iri kering jagat sudawa pemekas. Ring tengah alas sane dahating madur kamu. Buddha kalau ne mengucap Inggih. Rehning ide yang dewata sampun rentehang pangandika. Sane mangken mapung watur para rencang ide nih. Para wateking bebutane. Ratu Nabi Wenten karya sane mangkin
Ratu, Ratu Pakul Kebetaro. Di tiang puniki wantah ingong wantah rencang Ratu. Neme sekadi mangken ngadak mekadi di tiang. Menawi te wenten dalu wedano. Ditah kadibo kapeningong. Yang Betara mau Inggih. Riwau sekadia sapuniku. Daging atur para rencang idune. Sane mangken malih ide yang dewatu ngerentehang mekadi wacanan idune. ane aduh jelema Nak para rencang manido ajam kejang. Ne jane padinghang pauus maniro ne. Ne sawire hado demo pangkah cumangkah mai ngapak ado dini di jagat nuso dawo ne pemekas. ngagal alat Mohawanang maniro tumen lantas buka jani. Moda dauhang pemekas kapen dewo para rencang maniro ne. Ne sawire hado demoling di jokaden. Ngawak nyen saja ngabas alas. Sing saja nganutin ane madan hado ne pidabdab. Ane subuh kepagahang dini pemekas di jakat nuso dawa. Maduluran yadnya Nah, rencang maniro ne. Nang tlok takang tawan gani mirip ado. Canang asebir sari lantas ini ato nang. Sing pesan. Ada yadnya katur kapen maniro pemengkasan nguaseang dini di jagat nusa dawone. Ane jani maniro nitah buat rencang dewane. Baru uang samar yen setan kalau kalu. Lautang. Tadah kilemone. Pangsing lantas ngawak bani. Teko main ke jagat nusdawone. Sangkaning sing saja maduluran. Ngaturang iatnya. Buta butir raris ngucap Inggih.
Risa sampun raris wenten minokadi. Ketel sabuh wacananido. Ne mangkin raris uning ayang titiang mah. Kuentanan paro buto butine. Kuentanan aturah. Mula gaen ingong iki Ratu, sasuwunan titiang palungguhi ratu. Majanten palungguhi ratu sampun tata suning. Punika wantah wiyakti keginan titiang ratu. Wah, nada jelema tanpa yatnya manut minokadi suwo karman titiangi sedino-dino. Wantah kemulan petut nadah jadmu sane nentenan ngatur angyadnya. puput matur sapuniku Risampun raris puput mekadi. Para watek buto kaline ngowentanan atur kadi asapun api raris. aji wegegne kuncara Mako sami raris watek buto kaline. Ngregepan japo mantra sane pinih mau tamu aji ugege sane keuncarang suang-suang. sisian resi mudah mising ring pedaman Moastu raris siriko kuentenan paro sisian itu yang mah nguresi permangkin nyakitan basah tur maning raris ngemesin padep mah. Wenten tepen taru Tapengan kadi mangkin raris aturune ngayang titiang. Rikalanin kuentenan paro sisian itu yang mah ngeresi nguentenan ayah-ayah. Ngerabas minokadi kuentenan alase puniko. Raris wenten ketepen antuk carang kayu sani kelintang ageng pisan moastu raris ngemesin lampus. runtuh maring pangkung api Duaning sangkanin ajereh pisan kuentenan manahipun. Moastu raris pati keplugipun melaip. Dot manahipun nih pacang nyelametan pedewekanipun. Tur maning raris ulungipun ring pangkung sane dahat dalem pisan. Moastu raris ngemesin lampus. sarap macan Siosan ring punika taler uning ayang titiang inggian kewentanan paro sisian itu yang mahresi.
Wenten pademipun kesarap antuk imacan sane galak kabinau pisan. Wenten kaanyudang blabur. Wenten malih uning ayang tidiang. Ingin kewentenan paru sisian itu ritat kaloy pun megarapan ring sisin pangkung tanpa samudana raris wenten blabur sane dahat akang pisan raris kanyudanipun muastuipun emasin lampus Wenten padam saner kilau. Wenten malih uning ayang tidiang. Mekadi kuwentenan paru sisian itu yang maha resi. Wenten pademipun kesaner antuk kilap tatete. Rehning tapengan kadiasa punika kuwentenannya. Uning ayang tidiang wiyakti mekatah pisan kuwentenan para sisian itu sane ngemesin lampus. Markan dia resi inggih duaning kadiasa punika kuwentenannya ingihan kewentenan paru sisian ide nih mangkin raris uning ayang tidiang mekadi ide yang maha resi Markandeya wong sinten jati iya juwenten siwas ingin kewentenan ido yang maha resi wantah nyujur mekadi lingih idene saneri nah pucak gunung rawung kawat sane gumanti kajujur antuk ide boyo jawenten siwas
Ingyan kewentenan genah hidone sane wenten ring riko ring puncak Gunung Raunge sane kelintang luwih mau tamu. Riko ida Wantah maut saking puncak Gunung Raung. Ingyan kewentenan Ida Yang Maha Resi Markandeya. Ngastiti kewentenan linggih Ida Yang Pramukawiya. Inggih Ratu yang Singih pidaging mami talugro titiang ratu ratu yang sinuhunang palunguh ratu ngawi wenang buana Duaning palunguh ratu saning ngwasi ingyan kewentenan jagat tiga ratu. aksi semua bakti natitnya Ingih tapengan kadimangkin banget tunas lungsur titiang keledangan palunguh ratu. Dumugi palunguh ratu ledang aksinin ingyan sembah pangubaktin titiang ratu. Ratu sasu wanan Inggih ratu ratu yang sinuhun palunguh ratu. Rina Ratu nikah titiang Ratu duaning doke sane riyin wantah palunguh ratu sane gumanti nitahan mekadi kewentenan sikian titiang ratu. nabda benusa dawarku Manut mino kadi rentah sabdan palunguh ratu doke sane riyin. Boyo jo wenten sio sumangnene kewentenan sikian titiang. Presida gumanti mapari dabdab. Nabdapan kewentenan jagat nu sadaweun ratu. titiang sampun ngiring titah Duaning kadi asapunika mino kadi rentah sabdan palunguh ratu. Turmaning kewentenan sikian titiang sida raris ngiringan ingyan kewentenan rentah sabdan palunguh ratu. dados ratu
wenten swejo sakemawon ratu ditiang banget ngelungsur ringangan palungguhe ratu nabi tema kawinan titiang purun matur kadiasa punika duaning palungguhe ratu yan raso-raso yang titiang nenten swejo nenten ledang palungguhe ratu ring kuentenan sikian titiang sisian titiang Nabi tema kawinan titiang purun matur kadiasa punika. Reh tapengan kadi punika rikatat kalau kuentenan sisian-sisian titiang rikat kalau megarapan. Wiakti mekatah pisan. Sisian titiang sane ngemasin lampu saratu. Nabi wenten iwang titiang tapengan kadi mangkin purun titiang mewali matur nganggan palungguhe ratu duaning kadi asapunika kuentenan sisian titiang ring dijo menawi wenten iwang titiang ratu. Yang pasupati nyelantarang Inggih duaning kadiasa punika wenten minangka diatur Ridayang Maharesi Markandeya nemangken raris uning ayang titiang mekadi kuwentenan ide yang Betara Pasupati nyalantaro pemedalan ide yang ya dewa dadang asuneng
Dewa yang maha resi luweh mau tamu nyanana ke buku dewa. Iyan numulo ane tunasani dewa. Nah jani maniro lakar midarto yang. Apa gumantinya ni dewa tatas nama. Nah. Nirane jani naradayang Sakiwalo pirengan becik-becik nyendewo. Netapengan buku jani maniro lantas lakar mapi narto yang apo ane kasujatiane. tiga dasar Hindu jati Ani lakar pidarto yang manir sing jadolen. Suwirin ado nyen ketean tetelu. Mako dasar agama Indone kasujatiannya nih nyendewo. nyane maka pangawe Pinako pengawet sane pidarto yang maniro. Dasar agama Indonesia jadolen aneh keadaan yadnyo to nyendewo. kader sakang mana deleng Sing jadolen to nyendewo. Ritat kalau nyendewo ngaturan yadnyo. Apang gumanti nyen setato nyen ulian kena. Sane nulus, sane suci nirmalo. pengkaleng sola sosilang Nalanturan maniro lantas midarto yang dasar agama Indone sing jadolen parisolah apang gumanti ma parisolah ane luweh mau tamu to nyendewo. tatuane maka Katrine Sane pakaping untat yen Bu. Pidarto yang maniro dasar agama Indone dosi jadolen mulo keadanin tatu to nyendewo. Gramo Nah kene dengan dewa. Suwire to nyen dasar agama Indone ane tetelu to mulo luweh mau tamu. Mulo patut nyena. Paro damuh manirun kramo Indone pemekas
Mula patut ane pacang munut apang setato tegak munut nyen dewa. Tunggal dasar gamong. Nah ngelantur nyen manira midarto yang ane sing jadolen nyen dewa silih sinungil dasar agama Indone pemekas nyen dewa. Nama rupa yatnya suci Nesu sing jadolen nyen dewa ane marupa yadnya ane kalintang suci mau tamu luweh mau tamu nyen dewa. Tuseng jalan nang dewa Ane marupa yadnya nyen dewa maka dasar agama Indone sing nyen sida nyen dewa ngelaksana yang nyawin nang wadah sing jadolen to ane ngerano yang nyen dewa tuan to ane mulo ngerano yang paro dewadone kebrahmantian kitu nyen pemekasnya nyen dewa. Yama jane rahasia Nasake walo tapengan buku jani. Donyen sangat idewo ke seresep nyen dewo. Donyen idewo sangat kesedihan. Tapengan buku jani maniro buin nyen ngutus anake buku dewo. Lautan buin mengwali nyen dewo. Nah bedap jaga yatnya Nah kini nyen rupa mekasnya nih dewo. Lautan kemoy dewo buin mapari dab-dab. Nabdaban kewentanan jagat nusu daun. Sake walau setonen nyeni dewo mapari dab-dab. Apang gumanti nyeni dewo ngelaksana yang yadnya. Ane presido katur ngido yang sesuunan. desa ngaraken Buddha Ani kapartamo sing jadolen tuh nyeni dewo. Ani disor mulo nyen katur ring paro rencang itu. Paro buto kali nih. Do ani lakar presiden nadah yan nyani dewo nih. Nadiluhur ken dewati Di subane lantasnya nih dewa mapari dab-dab.
ngaturan sane marupa caru ane lemula katur ing watek buta kalone apa gumanti ngen sidoi dewa ngelanturan ane katur ing keluur ane mula katur ing paro paro dewadone Siana wiko Seda nabdang Nusa di subane nih dewa sido mapari dabdab buka keto sinah dewa lakar ngemangguhan ke rahajang rahayu apo ane lakar abdiang dewa presido lakar mapi koleh tonya dewa Marase sok inggih risa sampune wenten raris kedel wacanani do ide yang betaro pasupati Rika raris keinggian kewentanan ide yang maha resi ngaturan pramo agung suk semua boleh weset pasupati duaning kewentanan ide yang maha resi markandio sampun presiden ngemulihan pawisik rares yada matar semangat dan pesamudah nurari singgian kewentanan ide yang maha resi markandio nyakupan tangan kali ngaturan sembah pangubakti malecangat yang pasupati sesampun rare singgian kewentanan ide yang maha resi ngaturan sembah pangubakti rare siriko inggian kewentanan ide yang bataro pasupati melecat nyujur mekadi jagat sunione rares yada mabawa Rika rare singgian kewentanan ide yang maha resi markandio ngewentanan bebawosan sareng siro inggian ide ngewentanan bebawosan mareng sisya
wenten sio singgian kuentanan bebawasan ide yang mahersi. Pemekas sering para sisian ide ne mako sami. Ada paman sisian yang sang Nah kini tuh nyen cening paro sisian bapo yen aja mekejangan ake buku cening ah. Bapa buen kalmawali Nah kini tuh nyen cening apa nggu mantinya anak buku cening tatas nawang bapo sing jadolen bapo lakar buen nyen metulah mewali tuh nyen cening nabdap jagat nusa dawa sing jadolen tuh nyen cening bapo lakar buen mewali kemo ke jagat nuso daun mapari dabdab nabdabaning yan kewentenan jagat itu di nuso daun wah ada ke pamangan kal nyereng nah jani bapongen mapi takon tegen ragan ceningi ajak mekejang suwireh mulo kito nyen pikayunan bapun manut kadir entah sabdani do yang betaro pasupati men kengken aduh teh nyen kenah pama bawa ceningi lakar ngiringan bapo lautan matur ken bapa apa nggu mantingin anak buku bapo tatas jenuning deken yang kena cening aja mekejang lautan matur jani cening kana pamangan neso jati nah men kengken kenah pamane kengken kasujatian kenah pamane suwireh kito nyen mulo rentah sabdani do yang bataro pasupati panjake mabriak matang inge ne mangkin rare suningayang titiang inggian kewentanan paro sisian ido yang mahoresi risampune rares mirangan minokandi rentah pawacanan ido yang mahoresi sado mabriuk ipun ngewentanan aturah mana titiang sampun nunggeng singi haratu sesuwunan titiang angan palunguh hiratu duaning wenten minokadi rentah pawacanan palunguh hiratu duaning kewentanan sikian titiang mako sami sampun ingkup manah titiang ratu wah nyereng amargen
Tiang gumanti siago pisan pacang ngiringan pemargan anggan palunguh iratu. Wah, Ada padangam ngireng resing Ratu sesuunan tiang angan palunguh iratu. Pirangan becik ratu. Ditiang siago pacang ngiringan angan palunguh ratu. Ditiang ya diastun ditiang ngemesin padem. Napi malih becik panggihin titiang gumanti siago ngiringan angan palunguh ratu. sapunika atur Wantah kadia sapunika mino kadiatur paro sisian itu pemekas majeng rido yang mangresi markan dia. Wah, saking tuang nekeng manut kadiatur paro sisian itu boyo jawenten cios wantah nekeng tuas pacang iri kanan pemargan itu yang maharsi. Ya. Siledang mirang aturi sisia Kedewa ratu. Wiyakti kuentenan itu yang maharsi. Dahating paripurna pikayunan itu mirangan. sane kanton sama sendiri Orian tokan para sisian idone
Wiyakti ngantos kantun punika samas diri tur maning sida ngemangguhang kerahayuan. Ngiring Duaning sami sampun culup pesan pikayunane gumanti pacangirengang ri sejeroning pemarganito yang maha resi. Durga gancangan mamarga Rita kalone punika wiyakti sada jaga gancangan pisan ri sejeroning pemargenido yang maha resi kiring antuk panjak-panjak utawi sisianido. Raris rawuh ring toh langkir. Ri sejeroning punang tatuwa carita aturune ngayang titiak ri separi lampahido ne mangkin tekocap sampun ida rawuh ring jagat baline. Genah nirmala nanging pingin dan Mungguing kuentenan jagat baline wiyakti dahating luwih dahating asri wiyakti ngawenang dahating ledang pikayunan itu. Raresida nyukat genah nangun yatnya Sesampun itu yang maha resi Markandeya kairing antuk para sisian itu rawuh ring jagat nusa dawa. Nah rike raresida makinkeun pacang aturang yatnya sat make anggen nyukat iyan genah punika. Jarone dorang Inggian yatnya saneka pertama katur nenten yetya singgihan punika mekading wentenang caru ngaturang labuh gumanti nyomya sekancaning para buta kalone. buta kala
Pantah Joyakti nenten jetios mekadi buta kala dengan mangdo sami punika nyomio. Sami rawuh nada yadnya Sangkaning punika wiyakti sekancaning buta kala buta kaline nada punika labo mangdo paresida pajang nyomio. Rare sida maharasi Sampune para budane katurang labo melarapan antuk caru punika tumuli raresida yang maharsi markanyo mapikayun. mendam pedagingan pancadatu wastan wali Uritat kala punika raresida yang maharesi mendem punika jatuh satmaga punika dasar jagat baline puniki. sasampune puput durang yadnya Inggih glesin punang tatua carita aturuning ayang titiang ri sampune puput sepulah pale sepelian-ilian yatnya punika. rare sengalga wana seripe Tumuli raresida yang maharesi ngruntuhang pawacana sane ketiba ring para sisianida. Nah to kene paman sisian bapojak mekejang nejani lautang kawiten paman megarapan patut ngalgal kayu ngabas kedo nyet patut paman. sia-siane raja Sesampune rarede sami para sisianida megarapan irika ring tengahing alas turmaning labda karya sida sidi lano lanus labda karya sidaning don. lantur nangon sawah tegal
sampune sekancaning sarwa ipunyan kayu iri kering tengah hala sampun sida kegal-gal ngawit raris parasisian idone patut ngarianen cari tegal asa punika kuentanane asing tandur mupu sami Kedewa Ratu Agung wiyakti sampun paresida mabukti asing-asing sane kepulo asing-asing sane ketandur sida mupu sida mapikolehang buah nyane Gerata raharja loh jinawi wantah wiyakti sesukat ide yang begawan punika ngardenin mekadi carik tegali rikoring jagat nusedawo mawa sana gemuh ripah luh jinawitan kirang sandang pangan kuentenan panjak-panjak ide Rasi markan dia garjita inggih risampune parasisian idone mawasana pekedek pekenyung gemuh ripah loh jinawi Kedewa Ratu wiyakti kadilinggih hidu yang maha resi markanio dahating paripurno dahating ledang pisan pikayunan ide Reng sisya mabawas rares wiyakti mawasana gargitaning sejeroning pikayunan itu temuli rarisida yang maha resi markandio ngeruntuhang pawacana ane dini tongos paman nah tuh kene paman pak persisian bapo ajak mekejang dadi sing potol nyenana ke buku bapo ngajak paman mai lantas di jagat nusa dawo nah jani subuh mebukti sido lantas jani mapekoleh paman
Nasuba sekan maha bukti Ya diastun liu pesan nyen gegodaan itu paman kewalo sido nyen paman subo ngelewatin tur maning subo jani ngenah lantas ada cisno ada bukti itu to paman. paman manggo kertan urip Dumadak sesweco ide yang pramo wiseso lamakane pangado nyene buka paman nuna sarin-sarin merde anggen nyambungan kauripan pamane dini di jagat sekalo. ento anggon dasar ingsun Sangkaning tu nyenana kebuka paman tan surut-surut bapo ngaras titi paman lama kane gumanti pangsido lantas anggon pinake dasar dini lantas paman nongos di jagat nusudawo. anggon pingat ring kawekas Nah sangkaning tu nyenana kebuka bapo mapengidih tekaping paman pangade anggon awet pepalaran kewekas pemekas ring parisentanan paman jak mekejang. dini ada nin abah sakit Mawet sangkaning bapo menem panco datu nyentuh dini paman kewali ngetang pesan ni dini ngawit jani ni kewastanin besakeh nah tok itu nyen paman sisian bapo. Suk seman ipun tegas besakit raja Sakiwalu melahang pesan paman jani ngresepang yen ning buat kesuksuman besakeh to paman gumanti mangde pareside setate deg-deg landuh rahajeng rahayu ketunya jagate tekanin sedaging-daging nyane. ane buwe besi kepaman Nah tuh kene paman sisian bapo ajak mekejang
Ne jani dadi ngelantur buen bapo. Mapa inget tekaping paman. Ne ado jani buen abesik. Tongo sebab nangon wali Suwire tuah dini genasane dahating suci keto nyento paman. Mula tuah dini sane kaulati bapo gumanti sido bapo bakal nangun wali. Pancedatu ne kapendam Duaning maka pewibit dikala bapo mendem panca datu dosat maka anggon dasar dini lantasan gumanti pangsetata lajek pangsetata lantas kukuh jagate dini. Ditu nang Gumanti pangado saat maka anggon cisno patut yen buka paman ditungarianin sejeroning palinggih-pelinggih gumanti ditu genah poyogani done paman. Basukihan adan palinggih Sakewalo kene paman sisian bapo ajak mekejang. Di subuhan sidonyen paman nanggun palinggih. Kewalo donyen paman lali. Tusing yen adolen palinggih basukihan. Donyen dodowastan palinggih paman. Nah anggon pemucuk Di subhane sido nyelantas ketangiang pelinggih to paman. Tuah tunyen saat maka anggon pinget anggon pemucuk. Nah gumanti pangado lantas warisang ring sentanan pamane. Tongos ngasta Batara Ritat kalau nyenanake buka paman. Ngastiti bakti ring linge hido sesuonan. Ngawit itu paman ngastiti ngelungsur waro nugrahan ido nuncur sesuluh ring ido mangdo sitido paman dog landu. Apang ida
asuh asih Dumadak linggih hidup sesunan ane setatu kebaktin nen paman. Mang doido sisweco ledang ide mapaece sesuluh utawi penuntun pemekas ring padewekan paman jak mekejang. nuntun adamu nyerata kekertana jaga Kumantine mang doido ledang setatu nuntun damuh hido maka sami. Dur ledang itu mapaece waronugraho pemekas nyane pangsido nyen paman muang rahayu jak mekejang. pangada pingitu Paman pemekas sisian bapun. Iyan gumanti buku hakitu yang saja bapu mapawarah. Mapi tutur pemekas kapening paman. Apang saja. Ado nyerangon paman inget-ingetang. Ado lantasan nyangon pinget. Keripung kur bekas. Gitu paman. oleh krama nereng gumi Mohawanang kepari kedroh. Nyen saja anake buko bapo. Mapi dekat pemekas kapening paman. Gumanti apa ngadonyan saja inget hangenyan saja paman. Kapening panyak-panyak pemekas. Ane ado dini di jagat nusa dawa kraosang paman. Bapa dini nabdab jaga Kadiraso joh gumingin saja anake buko bapo. Neket dini di jagat nusa dawon. Sangkaning paswecan idone. Sangkaning mas dano antuk upakaroyatnya.
Sido lantasane madan mape koleh nabdabang pemekas jakat. Maduluran Banwali Nah ane sanang pagehang paman, ingetang paman. Asing-asing pidabdab, asing-asing laksana nih pemekas. Adone aja bapo dini jagat nusudawo sido lantasane madan mapikole do sangkaning kedasarin ban ngaturang upakaroyadnya nih paman. Jani Bapa Mang Adam Iyan buko akito nyen saja bapo mapawarah warah pemekas kapening paman. Ni ado lantas gue nabesi ane lakar pitekatang bapo. Piorahang bapo yen pemekas kapening paman. Ado nih dini adanin bapo lantas anak ibu ko jani. Dini kucap jagat Bali Paman, nah paman pemekas sisian bapo nih aja makejar. Sangkaning yadnya sangkaning wali to ane madan nemu kerahayuan kerajangan gemah ripah loh ginawi murah sanang maka miwah pangan ngawit jani lantas ane madan adanin bapo jagat tu sudah wali tuah mengentah bapo madan jagat balik. Bali wali dagasiku Negani lanturang bapo lantas mapi terang pemekas kapening paman pemekas keruno Bali ini tuh sing adolan keweak ini pesajone sing adol antah kebawasang wantah marupoyannya marupo wali nyen saja paman wali dasar gumi Bali nah tuah sangkan ngaturang upukaryatnya sakelurnya nih pejaruan kaper tamu mantu ring sor pemekas ring luur mantu itu yang itu nah nih lantas ane madan sido ngajo kang maka dasar jakat Bali wali talar kocap yadnya nah kadirasa melit nyen saja anake buku bapo ngingetin paman tuh pemekas aja mekejang nah yang krono wali itu tuah patuh kapening ane madan yadnya yo wali yo Bali masih yo yadnya ne ngajagan Bali sangkaning ngaturang lantas ane madan upakaryatnya nah kelurnyane ceni gede apa pun sido ane madan mau tamu dolan ngaja kang to jakat Bali ne rauh kadi mangkin nah deket jani rauh sang bapo paman tegas Bali kukusita ian keruno Bali ne raos sang bapo nyen masih kapening paman
gumanti apang nawang yen pemekas banyak sisian bapone tegas nyane malih sing ngalen tuah mana kekukuh utawi sidang kedonyen saja paman balik kuku sangkan wali adone lantas ngelantur ngawit mangkin sangkaning pemargin upo karoyatnya sangkaning ane madan sido nyine yang subakti maring linggih lungguh idone sekalo ane madan ngaturang upo karoyannya do mahawanang saja kukuh jakat paline sisya sami nutur wawung titiang dadas inggih riwawu sekadia sapunika makalido maharsi markandia ngerentehang pangandiku mapa warah-warah mantuk ring sang sisya makasami sane mangkin mapu ngatur kadiras ngarang nawak ratu wenten sekadia sapunika sane mangkin kadibo pemekas pidekat kadibo maring padewa kaditiang wau kadi mangkin ditiang ning ratu parine jagat bali napi kemalih sampun makueh pisan narteyang mijayang pemekas ring ditiang maka sami semaka sisya kejantenane jagat baline dasar jagat baline yatnya dasar jagat ian gumanti teniwang raris titiang antuk sane mangkin mapawilangan malih wentene jagat baline ajak sekadi mangkin puniki wantah kedasaran antuk ngaturang upo karoyatnya titiang sami muno dekat rasa angayu bagio pisan titiang semaka sami rehning sampun akueh mapinunas tur maning mapi goleh menjantan pisan nika kemawinang sakesidan titiang pemekas panyak-panyake jaga mulut tekek pengkalih ngemargiang separindi dereste budaya sane sampun ketamir kiring jakat palia nyar wakang santana sami sapunika daler titiang jaga mapi orah mapi nuntun mantuk kering warih titiang pianak tiang daler perti sentanan titiang maka sami ratu pagah mayatnya mengajakkan jagat Bali rauhing sekadi mangkin puniki sampun sido sekala damuh ratu melarapan nanti ngatur angupo karyatnya sangkaning sampun unas maka dipuasa ratu dumadak
sangkaning tanpa pegatan pasweje paijo katipo ring semaka sami damoh ratu gumanti sida ngamoleh angkerah ayuan kerahajangan ngelantur keripungkur bekas Ginto cantik panca sampun ketembangan inggih ratu idadane para titi bakti sarne saya senarang sami sane banget ke sumayang titiang daler mantu ring dane jero mangku sane sampun menawa suci kaping ajeng mantu ring ratu paduka betara sesuai titiang sane maya goreng pura ring pusa sekadia sapunika sekesidan titiang sampun ngaturang ayah ngewewehin nyang kepening yang pemargin yadnyone puniki melerapan antuk titiang nganturang bantang cerita Panca datu engkawe dewastan jagat bali manute sekadi daging kesukseman ceritane puniki wantah mapawiwit ngemargiang upakaryanya panca datu ke bawah saya dikiring jakat nu sepanjang rauh yang sekadi mangkin sampun sida ngamoleh ang kerahayuan kerahajangan ajak raris tuhu ke bawah sang raris punika jagat Bali ya ngiring punut tekan wenten raris atur paungun di tiang pinunah di tiang mantu kering hiratu dedane umat sedharma ngiring melarapan ngaturang upakaryannya sayan nincap separi ini pidahap-dahap pemargi taler pas metonan iki ring suang-suang pekraman mangdo jagat Bali aja Dumadak wiakti keripungkur wekas itu yang isnu itu yang jagat nado pemujo Ratu Paduka Betara sane katurang Kujawali dikiring pura luren pusa mapa sejo mapa ijo kerahayuan kerahajangan murah sanang maka mewah pangan ring semaka samu tamuh damuh hidupnya pemakai dikiring sejebak jagat Wanasari sang kaning pase cadatu sampun siyo taler sane mangkin ngemargiang upakaryanya sane dahating mah utamu kirang langka sinampuri Ratu idodane pemekas para pengelinsir di tiang Suryan di tiang ring sang sane sampun wikan widakder saning magegitan di tiang puniki wantah wau melajahang padewekan mejanten sampun tenje preside di tiang aturang napi sane ke bawah sang kasampurna ledang raris nuntun mapawawah maring padewekan di tiang kumanti itu preside di tiang sayan nincap isoning ayah di tiang ngiring puputan sinap anton brahma
santi Inggih. Ratu idadane pemekas pinakes sang yajamana karya mangkal karya sane banget wangiang titiang. Rumah seang ayu bagyo pisan titiang pinaka angga santi sane mangkin saking paguyuban bulang kencana angga geguntangan make mewah angga santi sampun kapai segala ngaturang aja hari ngajang idone gumanti te presiden titiang taler ngamoleh ang ketakson mejantan sampun aku seperti ini tetembangan titiang taler basa basin dari tiang dan manus sudah pekayun keledangane pun kelungsur dari tiang mangdene ngampuri yang di tiang pinaku angge santi make mewah angge keguntangan. Wantaniki sida titiang mengaturan naging endah lapet puniki titiang saking paguyuban mungaring frekuensi 140 nemawaste paguyuban bulan kencana udara titiang iket pasawitran melarapan antuk magita santi sane mangkin dening galah panumaya puput rauhiriki ampurayang puput antuk para mesanti Om Santi 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 Om